thlir tu zong zong te chibaile vek ule Republic Bharat Channel Editor-in-Chief Arnab Goswami chuan SSR case kal zela AIMS forensic report chungchang Dr. Sudhir Gupta thu soi chu ron soi langin SSR chu mani intilum ani ti finfiana a omto a mi kutwara boral ani lo awangin finfiana dangzon a chul to lautia a soi chu Arnab Goswami hian ron changin voindar som hian Republic Media kaltlanga finfiana sang an nei pho chhuah atum thu a soya Arnab Goswami hian SSR boral na chungchanga hian finfiana video kala pholan katum ani ati Arnab Goswami hian asoi zel danin nimin pathian ni jingdariata program nei tum kha accident te naw deu ato awanga ati theitak lo thu soin voindar som hian ahun ason le thu asoi ani Republic Media ten thlathum chung te meu SSR atana ro rel na dik a om theina na kan be na hi a thlon don lo ani atibok Arnab Goswami hian AIMS forensic team ten report an ron puan chhuah chu ruwa man lok na vek ani ti in TV channel kaltlangin asoya IPC zathum pahni na man nge ani theinan finfiana pholan katum ani atibok Times of India in atarlan danin SSR family ukil Vikas Singh chuan AIMS doctor ten SSR chumani intilum ani tia report CBI te hna an hlan hnu khan Vikas Singh chuan AIMS report chungchanga hian angai dan soi chuakin CBI te hian medical board thar din le se adu thu asoi ani Advocate Mohammed Musabir Ansari Delhi High Court chuan AIMS Forensic Medical Board lamin SSR mani intilum ani tia CBI te hna report an thelu awang hian CBI ten report endikna an nei huna AIMS Forensic Medical Board te hian dan anga zona an lama chon thei thu asoi bok Advocate Ansari chuan Ria Chakraborty laka thubuai thelu tu SSR chung te hian thubuai an thelu na angin CBI te hian an la chui theya Ria Chakraborty email WhatsApp chat le phone call zong te lakhom vekin nu chui na hi thui tak akal pui thei arin thu asoi bok Ansari hian soizom zelin AIMS Forensic Medical Board lam report hi lodik po ni se SSR hi mani intilum tura a phena thil omle hetianga mani intilum tura ama nortu omchu zon chhuah angai ani atibok AIMS Forensic Medical Board team leader Dr. Sudhir Gupta chuan an report chungchanga media te zona achanga SSR taksa a ama a in khaina ti lo chu engma hliam dang anei lo ati SSR taksa a le athom hno atanga alandanin hantal boina emonu ma engma a omlo atibok inrin ni khan Dr. Sudhir Gupta hian media te ma a mani intilum ani ti in alo soito ani kha Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde po in social media chen khatle SSR lamchang nia asia TV channel chen khatte chu asoi sel ve boka case kallai meka anrin thupuan atam thin lutuk chu asoi sela he case kallai meka AIMS forensic medical team te report CBI ya an thelu to chu endik vik ani hnuwa ko ta thlen le ani dona chumi chungchanga thu chhuah CBI ten an siam tur chu kan ngak mek ani atibok SSR thi dan chungchanga mani intilum ani tia AIMS forensic team lamten report CBI te kota an hlan hnu hian mitam tak chuan an ring theilawa soipo a hlo hle ani kha he thutluk na a hian SSR chung te po an lunga oi theilo ni in Aaj Tak News chuan aziaka kan thulak na Aaj Tak News in atarlan zel danin SSR family ukil po in AIMS forensic team te report chu an pom theilo thu a soiba ka tuna hian CBI ten chhuihna an la thok mek ani atibok Bollywood actor Suman Sekhar po in SSR boral na chungchanga AIMS report chu apom theilo thu Twitter kaltlangin atar langa he case hi hijack ani athial Suman Sekhar hian he AIMS report hi aletling thok ani ati report an ron puan chhuah chu ama atanga alorin lok ange ani thu asoibok ABP News in atarlan danin SSR boral na kaihhnawih kal zel rui hlo thubuai pu in akwa hanlo chil rap na tur alam mulo ni in antar lang
agencies te dang ang bokin he case kaihhnawih thubuai hi NCB ten chhuihna an thoka ma se tun thleng chuan hmasawn lian tak han soitur an la nei lem lo ani NCB te hian he rui hlo kaihhnawih hian akai kuang an la hmu zo lo ni in alang NCB te hian rui hlo kaihhnawih hian thubuai an ziak luta drugs zuar thin le helama in hnam hnoi mi a hriat te baka Bollywood star then khatte zona an zo to china alandanin SSR bo ralna le rui hlo kaihhnawih thubuai hian inzomna anei lo ni in NCB te hian an soya NCB official then khatte po in SSR thihna thubuai rui hlo kaihhnawih hian ani lo lama an kal thui to thu an soi ni in ABP News hian atar lang ani senior IPS CBI narcotic branch in charge lo ni to Diwakar Prasad po in NCB te thil chui le SSR bo ralna thubuai hi asang ani ati ve bok chanchin dang kan bo sai mek lain Republic Media te chuan an lo soilok to angin voindar som khan exclusive video an ron ti chuak le ta a tlem zong han lu chil ta ila Republic Media lam hian an ron puan dan chuan Republic Media news reporter Prakash Singh le AIMS forensic team leader Dr. Sudhir Gupta te in biak na phone call chu an ron ti chuaka an in biak na atanga alanda na chuan thilfil hlel a om ni in a hriata tarlandanin he an in biak na hi AIMS forensic team ten CBI te kota report an hlan hma karli hma lama mi nia soi ani Forensic team leader Dr. Sudhir Gupta hian news reporter Prakash Singh zona a chandanin investigation an tina kong sang-sanga buai thlak tam tak a om thu asoya anin biak ni hi August ni somni pahni nia tarlan ani asoi zeldanin crime scene chungchanga harsatna an to thu asoya nu chhuina atana thilpoimo om tur zong zong te chu kol that ani lo awanga nu chhuina konga harsatna an to thu asoya crime scene tam tak chu ti chiat ani to ani ati finfiana tak tak chui chuak turin kan report neite arin tlak lo ani ati bok Sudhir Gupta hian SSR ruang postmortem ani dan asoi chuak boka postmortem ani anti na Kopar Hospital khan Dr. Pangaten postmortem anti thu asoya chungzinga pali te chu medicine lam doctor anni a anjinga hian forensic expert pakhat atel ve bok ani ati asoi zel danin hetiang case serious anga hi chuan forensic expert ten an khoitur ani a forensic expert tel ve om chhun po hi junior te alani thu asoi lang bok crime scene an lo vong thalo kha apoi ta hle maya akut tin po kha lak tur ani a chungte po chu an la lo ani ati bok nu chui tu ten nu chuina konga crime scene om thei ang angte an mamo thin awangin kumli vel an da thatlang pui thina tun chuma crime scene mumal tak en tur a om lo hi boi thlang tam tak a thlena final report siam po ati harsadon ani ati bok hetianga Republic Media reporter Prakash Singh le AIMS forensic team leader Dr. Sudhir Gupta in biakna Republic TV lamten an lo nei to chu voina an phaulan tak hian soizui a hloin AIMS forensic team te rin launa apiang tranta ani Republic Media te hma a Dr. Sudhir Gupta hian crime scene an lo ti chiat vek to thu a soilaya AIMS report tharlam bera mani intilum anga CBI te kota report an hlan le theisi hi enge achan nita angle Dr. Sudhir Gupta le a hoten thutluk na mumal siam turin finfia na mantla ka omlo an ti lain mani intilum an ron ti le si hi khoya tangin nge finfia na hi an nei le si ti in Republic Media editor in chief Arnab Goswami chuan asoya hetianga Dr. Sudhir Gupta ina angai tuan athak le thut thei hi enge achan ni anga tunge hetianga thil thlentir tu chu SSR tan kan beyang ne na kan changje lang atibok Health Ministry lamin AIMS forensic team te an kaudon ni in Arnab Goswami hian asoibok Dr. Sudhir Gupta hian media reporter Prakash Singh ne na an in biak na hian SSR ruangkha light eng thawak lo laya postmortem ti ani thu asoya chutiang ti ani awang chuan postmortem result po
kim chang an siam thei lo nia arin thu asoi bok ani kan tarlan tak ang khan crime scene po von that ani lawa fin fia na tura thil tul om tur ang te hi ti chiat ani nge postmortem lam record hi rin tla ka om lo ti chu zo na ron piang ta chu ani Dr. Sudhir Gupta chuan Sunanda Puskar thihna thubuai po khan a chena hotel kha kumli sil ani a tun chuma chuan ni tampo aliam ma in SSR in chung zong zong an lo sil fai veka chu mai alani lawa room hi ti ro vek bok ani ati bok Dr. Sudhir Gupta le a haute hian Mumbai police te postmortem result be chan hian report an siam ve mai nge AIMS forensic team te malak na a inrol an omzok ti chu mitin te zona om chu anita ani thuthar kan shat le vele kan ron update le wat kan tum don nia thir tu te in sapa in ni man nuam mutui mangcha pe ule